Dukomereze mu makuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga nk'uko nari nabikomojeho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze yuko u Rwanda ruhagaze neza mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Hari urundi rwego narwo ruzahura i Washington, urwego rwa Joint Oversight Committee. Muri ibi biganiro Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yagaragarije abagize ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ishusho ngari igaragaza uko imibanire y'u Rwanda n'amahanga kuri ubu ihagaze. Usanga u Rwanda rwaragize izina, kandi n'izina ritewe nuko u Rwanda ruhagaze muri iki gihe bitewe n'amateka, dukurikije n'amateka yacu, ndetse bikaba binaterwa n'ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko aho ugiye hose n'ibi bibazo turimo by'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo, n'abakunenga babanza kukubwira ibyiza byakozwe mu Rwanda. Ndetse hari n'Umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Aziya bambwiye ati nsobanurira iby'intambara y'Iburasirazuba bwa Kongo, ariko umenye ko uko byagenda kose ubucuti hagati y'igihugu cyacu n'u Rwanda budashobora guhungabana, kuko turi inshuti y'ibihe byose. Icyo yambwiye ngo ni all weather friend. Bivuze rero ko u Rwanda rwagize izina mu mahanga, dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dukesha n'ibikorwa, kuko ntabwo ari izina gusa ry'umuntu, ahubwo n'ibikorwa byakozwe muri iyi myaka 31 ishize byo kwiteza imbere. Agaruka ku mibanire y'u Rwanda n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, yagaragaje ko ihagaze neza abishingiye hanini ku ruhare rugira mu bikorwa bitandukanye bigamije gushakira ibisubizo ibibazo byugarije abatuye uyu mugabane. Yavuze ko ibihugu bitabanye neza n'u Rwanda ari ibikomeje gushyigikira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanagarutse ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington agamije gukemura ikibazo cy'umutekano no kurandura umutwe wa FDLR. Avuga ko harimo gukorwa inama zitandukanye zigamije gutanga umurongo uhamye, gusa ngo u Rwanda rufite impungenge kwishyirwa mu bikorwa ryayo. Izo mpungenge niziterwa nuko kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta cyahindutse. Ni nkaho tutasinye amasezerano y'amahoro. Bazanye amadrone, kwa tujye twigurutsa amadrone, bazana amatank, bazana abasirikare b'Abarundi ngira ngo bageze ku 10,000, bazana abacanshuro bandi. Muri uko abacanshuro ba Romania banyuze i Kigali, twabemereye ko banyura i Kigali tubohereza iwabo. Ubazanye abandi bo muri Colombia bakorera societe y'Abanyamerika yitwa Blackwater y'umugabo witwa Eric Prince, nabo barahari, kandi ibyo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma rero hakaba ibitero buri munsi ku birindiro bya AFC 23, hakaba n'ibitero ku banyamurenge. Usibye n'ibyo bitero, hari imvugo z'urwango zakajije umurego muri minsi zibasira cyane cyane abanyamurenge. Babonye ko bahaye n'iminsi, bahaye ngo n'abanyamurenge bose n'abatutsi bose muri Kongo iminsi 10 kuba bavuye ku butaka bwa Kongo ngo basubire iwabo mu Rwanda. Murumva rero n'ingenga bitekerezo ya jenoside igikomeza. Ibyo ngibyo rero biduteye impungenge, kandi twabibwiye n'abahuza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yanagarutse ku mibanire y'u Rwanda n'ibihugu by'i Burayi na Amerika y'Amajyaruguru, avuga ko rwaciye umubano n'Ububiligi, ndetse ngo runafite ikibazo gikomeye ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigikorana n'umutwe wa FDLR. Ngira ngo nigomba kuba ifite ikibazo nka institution, nka bureaucracy yayo, ariko usanga aho iri hose hari utubazo. Hari aho bafunga amaso, si no mu Rwanda gusa cyangwa Iburasirazuba bwa Kongo, n'ahandi bafunga amaso y'ibintu biba. Ariko twebwe uko tubikora, buri gihe tubashyikiriza inyandiko y'ibintu biba, tukabaha ibimenyetso, tukababwira ko ibyo bintu ari nanjye vuga ngo nisubira cyaha, ni ukudafata amasomo kuri failure za UN zo mu Rwanda na Kongo. Ibyo byose biraba bikagenda, UN iraho, ntabwo uzabona itangazo, ntabwo uzabona ikandi, ari ibintu birimo biba bigaragara. Ku bijyanye n'umwanzuro inteko y'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi iherutse gufata isaba u Rwanda kurekura Ingabire Victoire, yavuze ko ari ibintu bidakwiye. Abenshi n'abazi naho biva naho bijya.
rwose barakubwira bati hari umudamu urimo uhohoterwa kandi arazira uburenganzira bwa muntu, usinya hano, agahita asinya. Nuko nguko bigenda. Benshi rwose ntabwo babyumva, ntibageze mu Rwanda, ntibabyumva na gatoya. Rero mbona ari byo byiza yuko mu gihe twukora government to government diplomacy, parliamentary diplomacy igomba kuyiha ingufu. Hakaba za delegation z'inteko y'u Rwanda zijya Strasbourg, zijya Bruxelles, zijya mu Buholandi, zijyaho hose kubasobanurira iki kibazo, kuko iki kibazo kirumvikana. Nta muntu ufite ubwenge wakwicara ntiyumve iki kibazo. Ni umwanzuro umunyamabanga mukuru w'umuryango RPF Inkotanyi Gasamagera Werarisi yavuze ko ukwiye kwamaganwa. Ndagira ngo rero nsabe nyakubahwa umuvugizi w'iri huriro ko muri iyi nama tubafata natwe umwanzuro rwose muraza gushaka ko cyangwa turaza kumvikanaho uburyo umwanzuro wakwandikwa, ariko tubanze twamagane ku mugaragaro uyu mwanzuro w'inteko y'Uburayi. Nitumara kuyamagana binatume tunamagana n'uwo ari we wese wagarura muri iki gihugu ikintu kijyanye n'amacakubiri. Ibi byanashimangiwe na bamwe mu bagize ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, bagaragaje ko ibyakozwe n'inteko atari ibyo kwihanganirwa. Nashyigikiye rero igitekerezo yatanze nyakubahwa SG ko twasohora itangazo twamagana iyi nteko y'ubumwe bw'i Burayi mu by'ukuri izana kutwereka ko idusuzuguye cyangwa itatwubashye. Ntabwo ari byo. Umwanzuro tugomba kuwukora tubamagana, kuko biriya ni agasuzuguro ndengakamere. Cyo nagira ngo ngarukeho, hari aho bagenda bagaragaza yuko opozisiyo mu Rwanda ifite ikibazo cy'ubwisanzure. Nagira ngo mbamenyeshe yuko opozisiyo mu Rwanda nta kibazo ifite, kuko ntabwo ari bo bagomba kutuvugira. Turibashije, dufite uburenganzira bwo kwivugira, yaba hari ikibazo cyaba gihari twakwivugira. Nyuma y'ibi biganiro, inama rusange y'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ryatoye abagize biro nshya, barimo umuvugizi wabaye Depite Muzana Alice uturuka mu mutwe wa politiki wa PSD, akaba yungirijwe na Nsengiyumva Dieudonné uturuka mu mutwe wa politiki wa PPC. Solange Umurerwa, i Kigali.